biem from Adom TV Badwam eso afei na wasa wa fidie no a ye de news no na ekowie sesi a ye koje nkratu a ya saba be gyan na so biem ntie mo achepa mo akwaba ye de radio asenso ama okra se nenso radio am ye hunu nenso ye da se pa ti dia ye dre incoming 2028 incoming Asante Mampong eni da kwan so be mrasebedwani ewo ho Bismarck akwasi ensia o aha enti no mo akwaba me na mo akwaba na bia boko di nyame adom enu aso ye ma na ye fe. Oh yes. This is your election headquarters ampa enu ye fe ya kono be bia be fe bia no ana obi e ka ho asemo anesa Ghana for nso akire mo adwene o begina so de ato aba na fia pani ba ko ka say no I think swame yeah bo hakura no yeah I think many edge ho me ka no de bi no ne o ka say yeah the electric cars eba but up to now she dan nyentiti bia fa ma mechanics a way men penimu yes penimu pa yeah and I think say we are to fall under trade ministry yes yen sha say nya ho bibia ansana ankwa ko yeche me aka say wa the electric car eba say so sa de ko esa ye ka baby double car so tiem pet training papa bi e from say electric cars na eba be ye adwuma yi a yem pet training papa bi emfa mo yem pet situation be ye Ghana water for the NB yakoto pumps aba ese ayi se so de kwa amano ne ana ye ma abrofo ni free Germany ba no ma be siesie wa abra ye training Ghana for ha no mu a ko metimi ente be sere mo were ye wo so ame magazine ye wo aboso kan yem fa mu mpanifo na yen training ko training mpanifo na mo na be training wona aka wo ase no na eje ba aka no so ama maji yensu yensem eno ye fe nti aha ya election headquarters and free enru anu ekono ya wie ye de taba be chechire mu just say our manyoni bi amfra pa so okokasa ye di akire ye the report no ebeba munim de enso ayetumi ye enye de ebe bomman de de asomdue beba ye beka ma obi a te se be ye Ghana ni danu du ho no okogina queue no mu a wafa na adwene dada because what is some no grofo na mo kan ya de beba no ya de abaye local no wate ase enti no problem bi ani akiri na nyame ya adoma ye serade de esre no ho ana say eda no ebeba beto ye na somdue ne nka bom ne odo wo ho de bia me ka kiro me me anyu su as a scapegoat ye ba be wura bato mu nkwa ye wo ho ayi me masem wate ase so ye ho be ma be kura kuja baby a hwa ne baby koso a sa baby koso na nya twu ho firi ho boko e ma no mo ne mukunu no wo fa se ne ye fo mo say like wonu ya mema no mo nkasa ye hwe ho yie pa nkodi akinye bi a wuntumi wo na kinye na no ye den twu ho boko ko ye de nam nyina nkofo ne ma hyehye wo mo ho obi ni akoma baby kakra bi no wo twen ye sere mo amote sa nso sa ne ma no mfa nhye wo ho na vem se abufu wo nipa bi bu afu dada no mde na ati ase enti bibi kakra bi na atrega tuti mse nkomo amudi no emfa na bufu no ho baabi aba because ne bufu firi baabi eno de ya ho kire eno de benti se na fie kare o he na se akyinjie no trapa twaso na twon ho firi ho kura se bi pa ye ni kura ne mienu kura to kura iska ye nya bi na ba ko befra tie sremo enhwe hu ye this year ye bete se wei ye de we abo wei na wei muso ya mfo afa ballot box no ne munyai adan penifo te say so ye ne munyai kwata ballot box akwa ye o de kwa he bika unso mom yes omunsa bebre kwa nto aba o nto aba te so okokose confusion da bi kwasi ye woni pa bi wo ho no mu a sa no wati o asa na bi no o de bi o create confusion amunyesa yesremo na asumdie mra na nkoso antena ho ya aba na ye kwoto mesro kokoto de yes wan kwoto no obi kwoto na de wo mpe ba enu nkasa bi animo kokoto obe na dey ene Ghana fo obi a che na dwen wato a hu mfa so obi a wato enso to nesesam ni opese esesa ni opese esesa no ma na na vote no enkasa na pani ba ko so beton vote 100 million
because who delegate kokomo kura mo kura ye twa o mo ka no na asem no so mom de o say delegate na ba na what no and for penny ni kwa ban what ase meme na me penny ni kwa ban mu uso o ma na hwe what am 5000 6000 e dey ama delegate deep freezer what am TV e dey ama delegate na won fa nkwa ban mu meme na no be kwa ban mu de o say 10000 afi but kwesi sadia no so nye sa sika be rura politics mu no ani one you corruption enti me nku Debi etuontwa etuontwa because we onipa ba ko anya 6000 sa sika no de mani nyina se nyame ye na adom na so oba obetitini nyina ebi kuta delegates be 1200 ni nyina wa mo so assume so far be 700 eno ma obia 6000 and 6000 the day of election dey no before because we go show me oh if you 100 what be far 50 150 eno yen calculate sika be je ade no too much abeji mu too much na say yeah ejapay omo ye dey ejapadi no omo so mo ye adwuma enti $12 million eneko man just say end it for so mayhwem so betimi do sia yo dia so mo ba no metimi ye be hwemu na 4 years abani emi bibie no a yanka about Ameridi ni efisa Ameridi the president good for the yesu ni in na nkrofo bi kwa akodem bibie no a yanka about Ameridi because I wish say o metimi do sia ayoyo o be ke obi e defend na nkenye nwanwa say pabrane ahwe ni anim akum no na so ye twitwaje no yes ono akum obi no ye say twitwaje no o man sanity arahosam ti yesremo o man ye was cut na me ehira ye bebre ye tuatas tue sika na ekohin yesremo me manage de ye woni ye na no na nyambe hwe so ehira ye ye nya asresre bebre ye wo bibia bi okay, Ghanaian Times, the Wakata is no the Mampenia Bedeche, Dr. Alhaj Mahmoud Baumia Funi about it at Tap and Go digital platform launch. Government procures 100 electric buses to enhance metro mass transit operations. Tinena papa ne can be new. Say Makumako oha and neighbor. Afe neighbor na badada. Afe neighbor. Government procures and tea. Afe neighbor. Tizino. 100 babetum aye denia ye kwan nkwa de besa oka yes the same maintenance krona na yiso anase bibia sesa ewo ho general election date change from December 7th to November not feasible this year the electoral commission be called 2028 yeah safi no mbe hwehwemu yeah we will investigate prosecute $12 million expenditure on botched Japan royalties deal if NDC. Over 71,000 informal sector workers enrolled on Tier 1 pension scheme. Ghanaian Times and on the Daily Guide. SML sued Fort Estate Manasseh for 10 million Ghana cedis. Let's share global pie. President Adom Akufo-Addo. 2024 elections. Baumia chairs NPP campaign. Nana Adom Akufo-Addo, John Ajegum advises. Mahama 24-hour economy mere slogan. Jinapo. EC postpones November elections. Daily Guide, and we buy. Daily Graphic. Cleanest region ranking campaign launched today. Vote overwhelmingly for Mahama on December 7th. NDC tells Ghanaians. NPP names national campaign committees. Push to exceed revenue target. New finance minister urges GRA. Kasapreko raises 600 million Ghana cedis through stock exchange. Daily Graphic, and so on. The Hawk, the Wakata engineer, also who is building under high voltage cables. Tefiasha high voltage, NS, Association will be so see a brosai. No. We say yes, I be a sabi mo. Obi I be a one name deal. We will cut na area one. And yet even a dreadful tears your crown. How much more who could see that if you was say? We cables neck and a baku. What's a high voltage? Yes. It's a 1, 2, 3, 4. It's a cross it to 2 kwa and a 2 kwa. Nina nam dinosaur. Nipa da seni wa assembly who are working. And what now say me see up to this level. Assembly no dey no kwa ba me na me see dan na me nim se mate say yes we no
what you see sa race na wo mu na emwa me no makosi en me patch say ara okosi yansa na edi besi o ubewi eche na ebe yi high voltage na free no ani ebe yi pe o mem de ebe bi possible say eyi esikafo dan bi de o esikafo dan bi afia na nya dan geto na osi no be ko na ya in hotel because they were so 10 sir. Truth achieved won't to me napo broker peace. I'll work for you and with you, says Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia. Muhammad donates 200,000 Ghana cedis to Kumasi Mosque. Jinapo dismisses NDC's 24-hour economic claim. The Hawk newspaper ended way by increasing the family area. Bought a Japan deal. NDC appalled by $12 million expenditure. Vows to prosecute those involved. Names Gabi Ofori Atta as beneficiaries. PNC National Women's Organizer Hidia Ibrahim resigns. Hey. Stop press. Shelve the cabinet position at Finance Ministry to be scrapped. Our generation is more evil than Noah's days. Anglican Bishop. Na story BCC. Okay. Matthew 4. Yeah. Na Public Accounts Committee a share civil aviation in Ghana airport for. So won't tria womoka. Kwasi. Matthew for me I me share down come office but the colleague here so akoko. Na me nko okra me ni mate. Okay. One more office any like the we are etie ni nkoyi. Enye. Na more aviation Ghana airport mo de womoka. Ena sika na enye se ye sika buma de bia esa mo de bre eye ade bia eye nkakra matena hwa since o say 2019 till now mo ma o musika no na mo ma o musika no enfidi ade no so wiemu hye na nenam eye fidi o yes na so ma nya kade no a bede no ma operate na de say me nwanwa kra no say wiemu hye free baabi ba wo be fa Ghana asase so akra keka won gina wo hakra no mo charge bibi e wo mo charge won so you see airspace what you say enti na me gina ha na me ye news na me busa mo say enti sasi anya de say ye ntua wo tu kwan bia wiem wo betua ana taxes bi no ne ade ni nyina ye tua enti ade no wo mo ntua mo wo ye be kwa koto flowers akosi airport ma me ye news ma dwene wo amenti ase enwene ho ade ne yete sa nti wo mo na mo te wo no bede no wo mo so timi aye adwuma ne ye yese kokwa futro because the born in BNC here omo office no pacho wo ni munim Trinity theological ukọ nglo kwan it's yeah Trinity theological omo chi say na Ghana Matthew for no ewo we dem park for mo udru entrance wa uhia so be wuram why udru omo entrance wa adwuma kase pa o uhia so be wuram sa no say office na akro honya fe omo sha so e be ase anti omo ntime nyei ada e kra udru omo why terrible anti BBNC esa na tie BBC a ena penfo adwuma ba say enu ntina make say meme eni so obi ase scapegoat no hwabwe we nyina nya ahra posem ewiem sen nam wiem obi na tie office yi chinchin say navigating o say mama we ye say obetimi aba ontimi ma na ni sika wo so ode yes ane ma ni nyina wontua ma no eno one say menim yen share free tamale bedru akra no say sa go back to tamale and me see because ontimi land ontimi see ewiem nye omna be ka kire e fa kakra hia na mde mu omo kakra ba ya hia eno so mfa mo wa do mo kire say na mde mu omo ti emfancy ha na ye kwa gudio mu nsam profit waso na fe health tips no so aba nra brofo no so malnutrition esin no isisi so but yes sen na ejira no kura no problem deformity nti hu na sa no kwasi mami ho de no ai gamla majebo on sa ne ntike baby ayi da me de nyagire o de nyagire that thing ne die se ne sha nwa na ebie yes problem yes bi de ebia me etimi de mienu sa hye mu eno na week ye di hu nkomo esin afifie nchenchen ne bi ade nyina mu mieni sa nkomo ye mofra ne tutu na sene ba heart be ye che na nya effect e wa akra ne so week mu nyina hu nkomo eno no ye wi a good ahosepe sister Sandy be a guy e de beto aso nkomo ahodo obi nso ho tie ne diem hweyen kosisi ye bewie ye da se